Ukertong ka Bharatiya Janata Party na mendi Pathar constituency u Digros Shira ula kaange ka jingsa dien ki skul hakilom garo khamtam hanot garo hills district ula keno babun ki yeng skul hakane ka district kimdan ki yeng ki babiang don ki skul ki ba klem tunum ni klem jingkhang ki ba labu ki khna skul haki jing e ki ba khrau khamtam haka porslam pada haka ayom khrian ula keno e ka jingle bam salia ka sorkar MDA kane ka district haki babun ki surok ki lajat rathai ka balabu ru ki palba haki jingla not ki ba harukom ula khro ki palba ka mendi Pathar banji ka BJP khnang ba ki palba kin yo lot yaki scheme jaka sorkar India प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, नके दंथां स्कीम रang nangni mengan tian ansini jangi tangniom plak nan dendang cholang donga ya cholang ko ya entitlement scheme rang ko ba ansini manderang bangbatan ebel khana manku jainga maina dau king pa government ya scheme rang ko haida ma thalatanio ba manderang na department ngata nirok simsakanyo haida name cholang ko onjainga ni ko ansung nakata mana aro ansung ode maka je mamung sorkari ni scheme rang donga wa scheme rang ko ansini soni nukni manderang namme masi ku jainga bangbada scheme kon dendang bimung chisa dau ba jakhalinga nakken dau songadamni manderang ba wa scheme rang ko department nangni department concern department ngata warang ko sandiani ba manuk jainga uniman daw BJP government ni ba ngode ya entitlement scheme rang ko de jera ke ba manatna joton kan baksana ba daw ta chadam berang na jangi thangna kata daw PMEGP प्रधानमंत्री employment generation program ya scheme rang ko ba bang chadam berangan man khujenga ya scheme rang ko man gen chmude ya loan rang ko subsidy loan rang ko man gen chmude bang chadam berang ba badung chiwalan yo thangduruk na kata man gen aru wasa nongja mendi Pathar area o daw ta inter border state wani man dawta mendi Pathar area o mkhangchi dige aphalni investment nang ko abana kata de mamung union government ni dakchani kre nanga union government ni dakchani gride ya scheme rang ko ansing ni state ona abana kata manjo daw ansing india dalal gepa state rang ko ansing kata mana Gujarat ungzamena Maharashtra ungzamena UP ungzamena wa state rang ona aphalni investment donga foreign direct investment donga ya rang ko ba chunga BJP government na manangode mamung sorkari baksan gerke mana dendang asong ni dendang dal gepa company yang ni businessman ko bachanga rabana joton kausa bang batte chadam berang ko chunga jangi tangani cholko accommodate khana kata mangen yarang ko chunga muksong phainga mkhangchi